Karbi Autonomous Council Deputy Chairman Kilikapan Ajit Kumar De Amen Kachitha. Birtakimi Assam Hills Small Industry Corporation Limited Kaparlo Pulunia Long FCI Pen Sokito Kakor Ki Biji Apan Saya Mukimi Kide. PHSI Kampen Swachhata Hi Seva Pwathipi Deng Ponsi Hanjang Lang Solong Kapang Thirasai Kideng. Karom Karprime Tom Long Penili Samira Singh Jo Indicatorpi Non Birtang Tonpen Arjuitha. Karbi Autonomous Council Session Holalong Chiti ni Pai Thong Keparni Deputy Chairman Abang Phu Kapa Plain Jiapang Kilik Mate Election Dupo. Laswang Hoyapan Chiti ni Pai Koira Sir Keparni Ajit Kumar De Legislative Saikam Joint Secretary Asir Kolalong Luddamsi Amen Chithabdam Tanglo. Ajit Kumar De Haraghat Constituency Pen MEC Kilik Ke Hai Chenga Bang Phu Alangli Chiti ni Pai Koira Sir Keparni Karbi Autonomous Council Legislative Saikama Joint Secretary Asir Kuralong Luddamsi Krekit Homangdeng Karbi Autonomous Council Deputy Chairman Ang Hoyapan Amin Chithabdamlo Alang Lilong Team Karbi Akleng Sarpo Mate CM Tuliram Ronghang MLA Bidyasing Ingleng Dorsing Ronghang Lapen EM MEC Atum Chirap Chitudo Chiti ni Pai Thong Keparni Kidoji Deputy Chairman Kilik Lake Aronatang Kapachokan Chorlo Anut Kapre MEC Atum Kachipati Dundia Jok MEC De Deputy Chairman Kilik Ke Haija Phan Thangta Abengka Avelo Information Center ng Kangpu so Kangpu long itong Dipopura Principal alang di Assam Hills Small Industry Corporation Limited Kaparlu Phulonia Long FCI Pen Kithedung Sokitok Akor Mate Rice Mill Ki Biji Aphang Kingkam Kimi Chijor Pontang Lupusi Kat News Along Berta Kimi Nangpale Haraghat Phuloni Dokmuka Havaraphan Karbi Asok Puru Pusikipu Phulonia Long Kido Assam Hills Small Industry Corporation Limited Along Lialong Food Corporation of India FCI Pen Sokitok Akor Thepo Mati Rice Mill Kibiji Aphan AHIC Limited Atum BD Kimi Riponthulo Laso Asai Kelangda Mahud FCI Ame Phu Rajan Gohen AHSIC Limited Atun Me Phu Arun Terang AHSIC Limited Jalin Sarpo Mati Managing Director Dhansing Lekthi Lapen Kithi Kiring Abang Photum Chitongdun AHSIC Limited Ame Phu Bidyasing Lengpenta Prabjin Pen Phulonia Long Sokitok Akor Kapang Niji Aphan Laso Asai Kapachunji Asai Kamaphan Pin Khatponlo Deitor Government Model College along Chiti ni Phain Koira Ner Keparni Rubong Long Tiranga Mempen Library Lapin Information Center Local MEC Mate Karbi Autonomous Council EM Richard Tokbieri Dengpen Kangpu Library Kangpu Ponalong Aluhi Sarpo Aman Pen Local MEC Mate Karbi Autonomous Council EM Richard Tokbi Chitongdon Lapen Aluhi Aman Pen VDC Chairman Sarkoi Rongphar Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Tirang LSAB Jameson Tirang BYMM Ame P Kachi Singh Narpi VDC Member John Kathar Principal Dr. Deepak Bora Teaching Staff Lapen Non-Teaching Staff Atum Meyalong Chitongdon May Juddet Pen Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetongdun Karbi Autonomous Council EM Richard Tokbiari Dengpen Thengpia Rongki Asaita Pado Ponsi May Misen Pen Pachunpo Monglong Tirang Amen Pen Library Lapen Information Center ng Kangpu so Kangpu long itong Dipopura Principal alang li Kechepaduk Pen Ajok Adok Awe Lapen itong Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma Kaya Fanroji Lapen Education Minister non Dr. Renot Spigu Fanronangji Lapen itong CM Dr. Tuliram Ronghang ang to initiative KM Pen Kadok Awe Pensin itong dak Daitor long degree model college din dayal padya menpen so college ki bilong itum dak daitor long miu hangjang lapen complex lang dam lo tangte overall ki kitangti dula la hai kado we sami itum minister sardomen chingki chingwai pen prabjin pen ke patangi fasin itum tempo lapen student atum dak dulo lapen kaporhi fandak itum ke boktirai difu golf college dun ay tanang nila nung idang third degree model college along masidolo te bokhet pen itong dak college na si misen pen si itong dak long po churulo
Third grade, fourth grade lahai apo sa bangke itung autonomous council pen the proposal already sent from the Karbi Kori polon itung council pen mulang pon po. PHA asai campaign patir piponsi hanjang langso tuar pi kokthom kache tokalong lapen hanjang langso hi thi malom pini ada por phai khri sia porpen swachhata hi seva pwathe pi ding ponsi kapang thir asai kiklem pona berta kat news asai hemalong berta nangle Sirhajan section PHE Bokajan section PHE lapen Chokehala PHE rural water supply subdivision atumpen patir piponsi Kapangthir asai kiklem ponalong Aluhi aman pen Bokajan ne so Starberry tokbi Sirhajan section SO ang jogging ti SC Singtimong lapen Sirdihuning lengpi Jitening ti Sirhajan water user committee amai phu Rajen rongpi Chunbang Sanjib rongpi lapen kithe kiding atum chetong dunsi Kapangthir asai kideng along RD bidum Hemrit pen chinglok kedo kithak adim lapen hithi borwa longta intiret pulote chelang misen lapen kedo kithak ta ninging samje lasi anutin natumta kapang thirasai kiklem nangji akinangso non malom super fan berta mong tompasna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihina mopi putot berta lomang thulo Assam State Rural Livelihood Mission Lapen District Mission Management Unit Hamren West Karbi Anglong District Hinpen Kapatir Pipon Assam Yarodia Mela Chiti Nipain Kora Nerkepani Pen Pangcheng Ponlo Labangso Asayang Deng Aluhi Sarpo Manpen Lakhain Koi by Thalangso LSC MLA Rup Singh Tirona Hinpen Si Inpu Ponlo Melong MLA Rup Singh Tirona Hinpen Self Help Group Atumaphan Kachuru Pajirpon Athiki Sorkar pen self-help group atumaphan Kera pon pen pini yarnian ke self-help group atum amitha ken kacharjak unjiang thek pon longlo Halapu kadu kabi humthong kepra isia kulat mate self-help group hin pen chetong dunsi chojor chulang amela pachingri ponlo Kangpo amai long district project manager Dr. Mridula Thakuri District Function Expert Social Mobilization Institution Building and Capacity Building Chiratin Tiron District Function Expert Prakash Kispota District Account Manager Mary Mirdan BP Lapen Ongdung Self Help Group Atum Chitong Dunsi Kangpu Pon Amai Mesin Pen Pachunpo Una Posim Karbi Anglong itu আমাৰ সাধুনা ক্লামত আজি পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই পৰা 4 দিন কাৰ্যসূচী থাকিব এজাত উৎপাদন কৰা বস্তুত এজাত মেলা কৰা হ'ব কিনা বেছি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব এনেকা ধৰণৰ হেৰি সিস্টেম হেৰি কৰিছে বস্তুটো আৰু অহাকালি আমি সাথে গ্ৰুপ এই যে সবাই সাক্ষী ব্যক্তিক আমি স্কুটি বিতৰণ কৰিম কালি আজি 10 বাজে বেংক সাক্ষী কৃষি সাক্ষী পশু সাক্ষীসকলক আজি 90টা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হৈছে ইয়াৰ মূলত কাৰণটো হ'ল যে আমাৰ যিসকল চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে বা যিবিলাক আমাৰ কমিউনিটি কেডাৰসকলক যাতে তেওঁলোকে যিহেতু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন দূৰৱৰ্তীয়া ৰাস্তা আৰু ৰাস্তা যিহেতু খুব এটা সুবিধাজনক নহয় তেওঁলোক যাতে প্ৰত্যেক গাঁৱত গৈ SLMৰ যি মেছেজ যাতে লগত লৈ যাব পাৰি আমাৰ ইয়াত যাতে বিভিন্ন উৎপাদন কেনেকৈ কৰিব পাৰি বা আৰ্থিকভাৱে কেনেকৈ সচল কৰিব পাৰি সকলো বিষয়লৈ সাঙুৰি লৈ যাতে এইখিনি মেছেজ দিব পাৰি সেইবাবে আজি স্কুটি আমাৰ 7টা কমিউনিটি কেডাৰ আছে এই 7টা কমিউনিটি কেডাৰক আজি বিতৰণ কৰা হৈছে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান আণ্ডাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পাতিছোঁ এই মেলাখন আমাৰ 34 ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সবতে আজিৰ পৰাই পতা গৈছে আমি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙতো আজিৰ পৰাই পাতিছোঁ আৰু লগতে আমি এই প্ৰগ্ৰামটোৰ সংগতি ৰাখি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ লগত প্ৰগ্ৰাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমি ইয়াৰ লগত স্কুটি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আমাৰ জীৱিকা সাখী এক্সপ্ৰেছৰ আণ্ডাৰত ইয়াৰ বাহিৰে ক্ৰেডিট কেম্প হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম হ'ব কম্পিটিশ্যনছবোৰ হ'ব
SHG মেম্বাৰ্ছসকলৰ যোনখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীখিনি সিহঁতি যেতিয়া ঘৰত কৰে সেইখিনি যোনখিনি খায় তেওঁলোকে কনজিউম কৰে সেইখিনি খায় আৰু বাকীখিনি তেওঁলোকে পেলাই দিয়ে বা কাৰোবাক এনে দি দিয়ে এনেকুৱা হয় আমি সেইটো কাৰণে কি কৰিছোঁ ইয়াতে যোনখিনি এক্সট্ৰা তেওঁলোকৰ ঘৰত ইউজ কৰাৰ বাহিৰে যোনখিনি বস্তু থাকে সেইখিনি এনে নেপেলাই বা এনেই কাৰোবাক দিয়াতকৈ আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম এখন তৈয়াৰ কৰিছোঁ য'ত তেওঁলোকে নিজৰ বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যোনটো এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ মানে ডেভেলপমেণ্ট যোনটো হয় সেইটো যাতে আগবাঢ়ি আহে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা সেইটো আমি ভাবি এই প্ৰগ্ৰামটো non malom phangkudong lapen kachong hungki kru hagalampen rong ajo malomanta ajo anerlu rong aratum keton kelang dode sangsi pensidolo lehe kisong alampen kamang hupronga porhut kosonsi imithanga phan lapen rong ajo kido kethak pen kiklem kidam nangjima lehe alama puthak chiti ni phain kor sirke parni dolamara VDP satum pen patir pi ponsi dolamara police station long chirok togamai kipedo pona berta nangle Chiroktok amealong Dolamara Thana ame phu nobentok bilapen Kongchunbang Jon Kathar tumpen Kepha amealong Dolamara Thana OC Kulendranat VDP ame phu crossing lekthi VDP Klembang KC Kaziranga ame phu Santos rong pilapen rong asar tum chitongdot Melong OC pen kaningji ponki phangkudong poalam ki inut bang hiniatum Amina Ali aphan kapachu bailapen nonputa police along phangkudong puki record avela Lasi lasonapor hut kanghu kanghi tumta ali chuenta the lasi mina hemalong chidopen cheri rongsi kimilapen ajo ke nitumta petrolling ke dampo lasi achar kisung le dota dolamara osi aphan birta nang pi phitu pusi pachini po আজি আপোনাৰ 29 তাৰিখ অক্টোবৰ ইয়াত আপোনাৰ বিশেষকৈ আমি ফেষ্টিভেল দুৰ্গা পূজা ওপৰত আমি এখন মিটিং পাতিছিলোঁ যাতে ফেষ্টিভেল আৰু দুৰ্গা পূজাটো বৰ নিয়মীয়াকৈ হয় তাতে যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদৰ যাতে কোনো সন্মুখীন নহয় তাৰ কাৰণে আমি গোটেই বিডিপি মানুহক ডিউটিবোৰ ভালকৈ কৰিবৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰিছোঁ কৈ দিছোঁ বিশেষকৈ আৰু বাধুৰা বুলি এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলি আছিলে তাৰ ওপৰতো আমি দুই এষাৰ সজাগতামূলক কথা কৈ দিছোঁ যাতে এইবোৰ অপপ্ৰচাৰ যাতে ভুল নাযাবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আপোনাৰ সুপা ধৰাবলৈ কোনো হেৰি নাই সেইকাৰণে মানুহখিনিক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুদি যাতে মানুহবোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সুপা ধৰা বা মিছা প্ৰচাৰৰ ওপৰত ভুল নকৰি নিজৰ ঘৰত ধুনীয়াকৈ সুৰক্ষিতভাৱে থাকে কোনো যাতে এইবোৰ আপোনাৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই সেইটোৱে Pihoi pen bangke non jong nil tum pini awareness program nong lalo osi sar pen pinang an pen osi sar det kali thana committee president matado la pen assistant secretary John Kathar langli manang chitong dun itum chingwai pon lo pini awareness program nong chingwai pon bang lang lo kibangji la jonel Karbi youth festival bangke ilituma Karbi aporo pina kosi palon pamine osi dag bangke raki hormu bangke madu sitame jorpon pe det te pusi choni rilo ako jong ki jorpon ki bipon Nilitum adhora long lok pulutte under section ating pen nilitum law and order pan hodai si nilitum law and order ron si insai nang ko athe hada ke litum mina Karbi festival alira lon si pinai alang litum mai raki hormunang yordun rong pulutte lake jutang phan ka chilang selet do pusi nilitum VDP hoi pen bangke pini nang litum media hoi pen alang litum raki hormu ki jor ber bang phutum hanta ka chuningri lai sek bangke nang litum ton kok tha pusi nilitum ke chuningri pon paper media news along take long Seta la suang bang nili hokpet bangke no anaklar dak berta chini dunde lalo hok phang dong ma nili ke ma thadam la son lo ni tum VDP hoi ma komani kopine ke hinu kam ke claim long komani thegun long lok penama ni phana ki sung kok pu pomat arang li phana ba apran endet la poson ke ma tha tum bon pusi nili tum VDP hoi pan ke study dam athenili tum government to the law and ke thang problem le lang tinga Station rong asora ju megjang thek thenu jang thek ka pheri pangtar lahaya ka pheri pen ki pa jog jangji ko son si rong long ke jogi ma rong asor pusi hem ka chi do hai ji ma hai lam chingwai chingsar pon ji ka chingwai pon apan sini litum pini VDP hoi pen awareness ke program ke deng pa tangdela phange dong polam the bangke de ko son lon de ko pi ko son te sina nang tum ki khang sila rong ajo phang phange hanti ben pa do long lasu khang bang lo
la phang dong po joi ni pen rong arat sita mi no kek no pak chin kai bong chi pon pen to bar long du si ajo duty ki tonji la bang ke tonang ni jong si doji pute nangli mina hem nangli mina phan ki sep ji pulote mina a hem along chi dosi piso iso pen chi do ra pet si episo iso phan ko son si ki sep ji ma mina hem long si chi do nai la pen phang ki dong po lam bang piniar ni ta prop odong thek long tan ma du long te ha ko mani long bang ni youtube pakrang lo akeng bot tang ho kona ni ki ka do hor tang ho pu ko mani ki chong hudam mani miglang no no lang no choma tha ye muni tong kona ni ki dam pen tong muni tum ki thek long ka phere ben ki kat kang huni pini Pini Karbi Prime Time kila pansi kang ton paiglo domi thakmi krorang thuk